Tala Fou la se whapuponga le nei o tala mai Ausetalia a le Radio Samoa. Ua whaua peo na awhia Queenselani winga lula wao le tau. O le solo o awhia i lo longa matimunga ma mawhai le pōna pō, lo whaua ulawa fo i matimunga i le so. O le tele o ainga o lo poloka i o lato whale i whaitua pēa Moreton Bay, Somerset, Lockyer Valley ma Darling Downs. O lo liputia le tu i sauti sa sae o Queenselani, o lo o awhia i le teminei, whautuai nai tangata i ono sa i pēa i o lato whale, ma ta au while whewaa i au tau mo whaire fisosoani whapawabe e whaatino la lato ngā ruenga. E leo pōse lilo o le bāson te nei, na awhia i fwoi Queenselani le whao Kirili, le lava lo whaalongo i na pēa i le tui mātū, ma le o ngā tonu o Queenselani. O lo o whaatuai whai ngā malanga i trains i sini le sono o se whalamlama na liputiane St. Peter's Station, sa whamtua nei se lapta inga i le tau na le lai le tunu o malanga i trains, i a si la fia o lo iaisi whaatuai whai ngā malanga, au tau soa lau pula le wha le tonu o tūle mai. O whai ngā malanga i runga le T3, T4 ma le Irawara, sa tau fia umai tu e lua, mai le 11 nei o na toi amata isi whai ngā malanga. O whautua ina tangata i a sila i le upenga ta whailangi le Transport New South Wales, mō suinga pē whao ngā fo i le app mō whaamtalanga o pitura tamai. O lo tāria se tala mai le whalamlawe peo na tā ua, o lo whaawau peso e suenga, a iei isi li poti o lo tā uai o se tamai titi na pa uwane mai le train i St. Peter's Station, le mawhai le whatuai. I se isi li poti lava fo i mai trains, wa mōri e se tamai titi tala vau i le lavea i o se train i le Western Way le tu i mātu i se sifo o Sini. O le train sa nga i le city, na lavea i Level Crossing Road i Vineyard, i le tu i sauta Windsor i le vavea le Stoffel Western Way. Pea ma le Louisville River passes e sailunga le train i le teimi lea e fuoi whamtalanga leo, o le tamitite se furu onu tausanga na pu e leo i le astronafi, ma mōria i mōrianga se furu ma le tolu, e au fia i le umio se fuala au whaasaina, ma le whaia o se ngā yoinga e wha moe whao o i le oti, pe wha manua ria i se tangata, ma le ngā o ia o se tāwale. Pai mai o le soetura i eiru whamsinongo o tamaiti e tali i ona mōrianga. Mō se whale i Perth ma maua toi se tamai tai wa maliu i le whaitu o Rolling Stone. O le waweawa na li laulo o liputi aile nei whalamlawe, na sa sawa nei le afi le whale le Tyres Road, wha mai na mawhaina lawe ina mai eita mai te to o lua sai te tonu, pe i tai sa tau sa i dia le tamai tai, ma whato a maua munmuriane o maliu lava i to tonu o le whale. O le teimi nei o lo wha ngā solo suenga leo ma le tinei mū, ma whaatari ai se atoanga o se ripoti e tusa o le nei fo i mata upu. I le nei lama vai tau ua mātele lava i nā fia whale e baenga ese o Ausetalia e ui le fesuisui ia i fo i o wingo le tau ia au lo mātele lava i na va ia li poti o whale e sa sawa nea iafi ia mai ula vai na mauma waini soifua. Ma le talamni muli, o le whai unga se suenga sa whaia le o whai loa le vaso nei, o wala awai le ACCC po le Australian Competition and Consumer Commission i le malo, ia fesoso niane i le matau po e whatatau i le tausinga po le vainga o tamaiti le child care sector, ina ia whaamauti nolo o ao ngā ma mawhai na maua se fesoso ania a inga i le au nanga lo lato o foina. Lo whape mai le ACCC, o tele teimi a whai aisu e suenga whape nei mai le longa, wailo ai e tele lava ina le au ngā pe tala whengai le fesosoani o foina i child care mo ainga. O mai le ACCC, o nisi o whetu na inga ua whai a child care ma ainga o tamaiti, e le tei tala whengai mai le ngā whatia foi e nisi o ainga. O ni wha maa venga fo i ono mawane mai piri a onga e toeanga i umalawa e te tongia i le si itia o le tau o ia au nanga. O lo whatataria la Ausetalia le whainga malo i le lui mai le ACCC. Tala ia le Radio Samoa mo le nei asalua mai Ausetalia feiloi fo i atai au i seisi wha poponga manuia ngā nuenga o whenga iai le nei aso wha soifoia.